A festa se aplica coima para negociante nebe fanahan ia dalanin karikahan laia e geni que cliu mag dolar ruanulu resolima no bot liu to dolar rehun lima nulu. Ia dili Timoroan Barak magfanahan ia dalanin. Tambane ia ema nebe ho rendimento ki prefere liu basosahan ia dalaninin tamba barato. Mai bai faesa nota katak negosiante sira ladun tau importância baizeni tambane se halu inspeção ia tempo badak. Durante né a minha inspeção a minha lá de ia lorong. Mai be hahu semana ne ba oi a mi se hahu mos inspeção noturna, inspeção kalang. Também te bot ser haremos é uma fan hang dalang nining mos barak atau controla mos fatin massagem sira fatin discoteca sere se tama controla hotu atau nune itabele hadia situação ne bem acontece itanarang itabele hadia dia clube tamba futuro asa oi até tana kata are hotu quedas nia saneamento nia armazenamento e depois nia trabalhos trabalhadores serne nia vestuário, inclui hotu. Coima, hahu ki clima $25. Se ni comete erro no bema ki, ita hahu si $25. Belsa eto 5.000, belsa eto 50.000. Depende da gravidade. Negociante Joanina da Silva nebe durante ne halau atividade negócio fan hahan ia campo alo rateten, ai faesa precisa halu inspeção, bahahan sira iha dalaninin, tamba negociante balun fan hahan nebe maklagarante izeni bayamane Saudi. Noi a fecha tun de ekliu tamba saida amos presija hahan nebe ka anfane tenki nebe ke mos, ho nebe ke hanesan emahamos e saudável. Tamba hahan ita fana ka ma presija han para ansa saudável. Duke ita husi kelaret a fecha tun lahare la koi control buat serne oto kan hahan balu mos ansa ladung saudável bamne Saudi, ne importante. Buat nebe ke ita buko osannya normal. Nebe ita mas presija mene Saudi importante liu. Tambah dalam barak mos ami hare balu mos hane salamos ladung emahan saladung saudável bamne Saudi. Ami be faan samos ami presija faja tenki tum para kontrol homos amne hansarne para eman nebe ke mai hola hane mos emahan saudável bamne Saudi. Hau fier ang bahira dete faja tutung. Tambah hau fier tambah dadar santu hat hau tein tama jam 9 to oras sansene hotona. Jadi hau bahau ne laraguda. Mai be hau fiar ang bahau ne ang seluk ne hau labele jamin bahasa kar labele jamin tambah ide dek ninya. Tambah ene ia faamos kala hau lorong. Mai baba mi ene normalmente sediak. Mas ba fatin seluk ne afese labele takamatan labele mos hare liliu ba buat nebe ke hanesang osane be ke mai itene mata delekte itene tilu ansa diukte labele tamba dala barak mo sia fatin seluk ne ema halerik bebek tamba ha serfa ia be istrarni nim balung ne atliu ne ema halos ema tu be hala mene Saudi dek mai be ha para tu istraga mene Saudi. Além de negociante ne mosateten, a IFAESA precisa halu inspeção máximo ba supermercado hirak nebe fan necessidade básico ia dililaran tambah ia supermercado balun fan manutolun no sosis la ia qualidade. Dala barak mos naang ami hola usi be toko balmos mantolun dois hoto ame da amos a tota balmos dala rumah ami hola sa sosis ne mai foi insona lorto hanene ular teona amos hak fodak ansa larane ular kikuan jadi idene hansa afesa sekarik bele tau kontrol mos bahahan serbe ke toko tama am biasa bahola ya toko na mai fale dalam rumah ka am darasa halo mai hansa foi tau bansa or to ora sidan sene mantolo mos areba is depois sosis mos ular rotona idene sekarik bele ami husuli leba feza para tenki kompetente tum para be hare hosa sanserne tambah amine ka hatene hola de mai be mai halo tutang faane or side manu de am faang fal buat at maslai tambah husine ba ami halone ansa buat nebe ke tuir aminia forsa sona hotu ansa halo hotu te mai taule mai be hola ansa ami di confusane mantolu nebe ke ami holan dalam rumah ate utona namun dia kala ide rua sane makansa ami susubabe afa sepatung ansa hare homos buat serne. A IFAESA mos ia plano atu halu inspeção ba hotel no restaurante Sira Yadili no município Siraseluk, Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.